Haria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya oro ndomwe na nja wa bururi gakioka no ragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu nitwagioka ni undu wa mutaburuko wa mohoro ma Gikuyu TV ritwa riakwa ni MUIRURI JOHNMO nake mutauri to na njira ya CIIKO ni Susan KIBE na nie geto WANJIRU wa MWAURA ni tariki 23 mweri wa kana mwakano wa 2019 tukehoka ati ni watidia thayo hamwe na manatukuharirie Hwa-Ini wa umuthi ni ati Minister wa Githomo Professor George Magoha ni arikitie kuruguria githomo kiria gigukorwo gikiruta arutani ciigie mutaratara mweru wa mathomo na thengi wa gukorwo ugifingo ni kiama kia NAT utheri muru wa kigina kia ngombo gukumithio na hoturia ni ciigie muingi uria wikaraga gatagati ka muhaka wa Baringo na Laikipia gukorwo ukinegena ni undu wa uhaguku wa ugitiri. Oho ni tuko tukenyitana na mwandiki witu wa mohoro Ken Maina agitumanyithia maingi megi mathako kwogo ndukae guthie kuraya. Ririkana ati no waranirie na ithu kuhitukira gifugo 729 gifugo 311 nyadini shakiru Facebook ni Gikuyu television na thini wa Twitter ni TV_Gikuyu itikira gukorwo ugitwarana hamwe na ithi thini wa Gikuyu gitu kia mohoro. Haria hothe ungikorwo riri ni ikereka ria mbere ni gututhie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie. Tukiambiria ni ati Minister wa Githomo guku bururi-ini Professor George Magoha ni akorwo akihingura kigomano gia guthomithia arutani uhoro wa mutaratara mweru wa githomo wa 2633 thiini wa thukuru wa muthingi wa Uhuru Garden guku mucii munene wa Nairobi. Kigomano giki kihinguritwo oro riri kiama kia NAT gitongoretio ni murugamiriri wakio no Wilson Sossion igithiete na mbere kumenereria mutaratara uyu mweru ikiuga ati nduri na kiene na ndungikorwo ugikinyanira uhoro imakiria getwamukire kuma kuri mwandiki wa mohoro no kama uwanya guthii akiaria thutha wa kuruguria mathomo maya ma mutaratara uyu mweru wa mathomo hari arutani thukuru-ini wa Uhuru Gardens guku Nairobi. Magoha ni akorirwo agiretera mutaratara uyu na njira nene na uria ugire ati uri na uguni makiria hari arutwo bururi-ini. So the launch was already done. What we are doing now with regard to training the teachers is to ensure that the process continues smoothly. So we are not going to waste time talking about issues that are not important to the core strategy and tactics which will lead us to the operationalization of this program. Makiria ma uguo minister uyu ni augire ugathiki wa mutaratara wa 2-3-3-3 ni ukorwo ukihariria na njira ya mwanya arutwo njira cia guthurura mieke ya mawira marikia thukuru handu ha uria kuri kwa ihinda riri kuri arutwo marikia thukuru mariungaga ituri ciothe cia bururi uyu magicarania na mieke ya mawira. Let me reassure the nation of Kenya that I am absolutely normal and awake at this time when I'm saying this, that the CBC train has already left the station. It left the station in January, and in my life I never have a reverse gear, so we are going to move with it. Uthunduri uyu wa mathomo maya hari arutani utunganitio riri kiama kia arutani bururi-ini kia NAT gikoretwo kihirite ukorwo gikigomera uthomithania uyu ni kiria makoretwo makiuga ati ni wagi wa ukuruhania o thiini wa mutaratara uyu. Magi ma mateta ma kiama giki kia arutani kia NAT ni wagi wa mabuku ma kuigana ma guthomithia mutaratara uyu mweru na banini ya arutani ukiringithania na arutwo aria mari guku bururi-ini miako itakinyanitie ikiro ya mathukuru gatagati ka mathina mangi na maria NAT irenda makorwo makirumburio mbere ya mutaratara uyu wambiri gukorwo ukirutithio wira thiini wa thukuru ciothe bururi-ini. We are going to boycott if the government insists on rolling out where we are raising questions. We are going to boycott any program related to the same. Hari mutaratara uyu wa mathomo thirikari itanyite ukorwo ikinora arutani 38,490 kuria thukuru gukorwo uri na kanya ga kunorerwo arutani aratu guku na arutani anene 22,830 makigairwo mathomo maya guothe bururi-ini ari ta njira ya ukorwo makiambika muthingi mwega wa wambiki wa mutaratara uyu mweru wa mathomo na uria utanyite ukorwo ukiyukia ithenya ria mutaratara uria uratumika kwa ihinda riri wa 4
844. Mutaratara uyu wa kunora arutani urathaganio ni Ministry ya Mathomo iri na unyitani na mwandiki wa arutani we Teacher Service Commission, kuria Ministry ya Kigina igathikite ciringi milioni 500 hari uthomithania uyu ihinda-ini ria mweri uyu wa ina. Guko thirikari ikiruguria mutaratara uyu guku Nairobi na gutariria na njira ya kinyi kiguni kiria gikorwo gikiumana na uruguria wagu hari arutwo bururi-ini kaunti-ini ya Bungoma udumwe na iria Kakamega. Maundu mauma maritu hari arutani aria mekoretwo meyumiritie ni gukorwo makigairwo ugi uyu thutha wa mwandiki wa kiama kia arutani gicigo-ini giki kia Bungoma niwe Agre Muruba na Misi kurugamia mutaratara uyu ni kiria augire ati ni wagi wa ukuruhania wa arutani thiini wa mutaratara uyu ta uria ari niguo mutugo gwoka ni maundu megie mathomo. There is no teacher who is going to facilitate himself or herself to the venue. Two, this CBC is ill-timed. Research has told us that it has collapsed in 8 countries. The CBC requires a ratio of 1 teacher to 17. Kenya is not ready for that because we have told the Teacher Service Commission to employ enough teachers. They have not done that. Kumana na mĩario ĩno ya ũng'ethanĩri gatagatĩ ga thirikari na kĩama kĩa arutani kĩa KNUT harĩ aciari na arutwo no gweterera na kuona kana mũtaratara ũyũ mwerũ wa mathomo nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra ona gwata ũkorwo ũrĩ na ũng'ethanĩri mũnene gatagatĩ ka ikundi ici cierĩ na iria nĩ anyitĩte mĩanene thĩinĩ wa thekta ya mathomo o bũrũri-inĩ. Gikuyu TV Hwa-Ini Njĩta Kamau Wanyaguthie. Muthikabu munene wa kanitha wa Anglican we Jackson Ole Sapit ni akomithete na njira nene uria thirikari irahuthira kigina kiria irakomba kuma kuri mabũrũri manaja kuria augite ndikoretwo ikihuthira kigina giki na njira itari na kihariro. Akiaria hindi ya kigomano kia anyitite mia gutetera ciege kuhukia ciiko cia ngukumio guku bũrũri-inĩ, Sapit augite kuri na ugwati bũrũri-inĩ kugomirwo ni mathire manene makiria mitaratara ya kuhuthira kigina kiu yaga gukorwo ikirumbuyo. Let us know how to manage the current debt without going for more debts. Because if we are not going to manage the current and we are borrowing heavily more, they will exit the political zen and leave the debt for Kenyans to continue to pay, and generations to come will never enjoy the good of their land. They will be there paying more and more debts. And the tragedy is some of these debts are even spent before they come to Kenya. In yesterday's papers I saw the Auditor General saying he cannot explain actually the spending of the Eurobond because a lot of them was spent outside of the IFMIS, the government operations on how to use public resources. So it was like he was saying, I'm held up. I cannot explain whether it was put in the right place or not in the right place. And this is what we are saying. If we continue to borrow and that money that we borrow is taken over and outside of the normal process why they are borrowed, then we are going to create a very dangerous trend and Kenya will forever be in debt. Togethie na mbere ni ati muingi uria waikaraga gatagati ka muhaka wa Baringoro ndumwe na Laikipia ni matetete kwaguka kwa ugiteri mwena ucio kuria makoretwo magitharekero mahinda kwa mahinda ni aici a mahiũ. Wanja wa Mohoro ni mwandiki witũ wa Mohoro na ari na riboti ino makiria. Matongorete ni muikariri giti wa kiama kia athuri kia Ngaru atongoria aya ni moretie thirikari yogirire namba ya abitha a borithi matura-ini maya. Wiki hetuku abitha umwe wa borithi wa botiti ya Kamweni ni araguraririo na njira ya kuhurwo rithathi na mbũri 22 gukorwo cikĩiywo kilomita nini kuma haria wici ũngĩ ũratabanĩtio. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ nĩwe Haron Muraya augĩte atĩ atongoria a matura aya nĩ makomete wĩra-inĩ wao amu ũgitĩri ũrathiĩ ũkĩhagũkaga o mũthenya matura-inĩ maya. Hao watugani walipatiwa mashamba Laikipia na mipaka hawakuonyeshwa mipaka ya Laikipia ya zamani. Hiyo ndio shida kubwa sana, kwa maana wakituimbia ng'ombe na mbuzi na kadhalika wanaingiza kule na askari wetu hawezi kuingia kule. Athuri aya ni morĩtie atongoria makorwo magĩcera matura-inĩ maya maunanĩre njũng'wa nĩguo makorwo magĩetha kĩhonia kĩa njũragano ici na ũici wa mahiũ. Tuna viongozi ambao wamechaguliwa na watu wananchi hawa, na tunakoza namna ya tukutane na wao tuwaeleze kamili vile area yetu imekaa mashinani. Tukikutana kwa barabara mahali wanasikia
pengine kuna jambo limetendeka kama kuuawa kwa mtu, kuibiwa, tunakutana tu barabara, tunaongea na wanaenda. Lakini kama tungekutana mashinani, wakutane na wazee, wangejua hii tabu itaisha lini au tunaweza kufanya nini ndio tumalize hii tabu. Ngiribotera Gikuyu TV, Jetawaja wa Mohoro. Kuremerera mitino meige ya farafara iria ikoretwo ikionekana mwena wa Isiolo riu atwarithia a boda boda taxi odumwe na matatu ni magomanite niguo gukorwo makiaririria mitaratara iria mangikorwo makihuthira niguo gwithemana na mitino ino. Akiaria kigomano-ini giki tauni-ini ya Isiolo, Karisa Mwalinga, abitha kuma ruhonge rwa borithi a traffic ni oritie onjori aya gukorwo na indo ciothe iria irabatarania gukorwo makiingira wira-ini uyu rodumwe na gukorwo mari na wigiriki farafara-ini. Ya kwamba watafanya jambo kuhakikisha kwamba kuna zebra crossing, kuna speed bump, kuna bumps na kuna speed limit, kuna road signs mahali hapa. Pikipiki moja ibebe abiria mmoja, kwa sababu insurance yake ule mtu wa bodaboda imekava mtu mmoja peke yake. Hata driver wa bodaboda hajakuwa covered na hiyo insurance cover. Hakuna mtu ako na haki ya kubreach any law or regulation in the name of mkubwa. Tumeona ikiwa jambo ya maana na kuanzia dakika kama hii tukiwa viongozi lazima ensure imeingia mzuri. Na ripoti yo kuma kaunti-ini ya Isiolo no gutwekanyaga kwamba wikiria oro hanini tu tukiambe tugithie mwena uri ungi wa wonjoria tugicokereria ni thiini wa ikereka ria keri koguo ndukae guthie kuraya thina mbere kwaraniria hamwe na ithe kuhitukira gifugo 7 2 gifugo 3 1 ng'enda-ini cia kiriu Facebook ni Gikuyu television na thiini wa Twitter ni TV_Gikuyu. Ntracokereria ica ikuhi.